ting chua ilung ta pen mene na mai ka pai ke ze krema dain tak mai gumara sam news kederin sa Zeme kona salya gara delay Salman Rushdie pating kum reacts na za chumpe India gane lungke luze British pedemena to teti bebe Indian born British author lesi ko rupe bebe the satanic verse lesi ro gaizene irang de getting kum sanker high squeeze react setninge Salman Rushdie du tuchera ke heize baiza bampe danai ka pai ke ze kru ko na rimai ge southwestern New York state ke lecture samsa ze ka tega rasugane ke ponene hui bi de leize sale police ne sa ze lesi ko ro pe Salman Rushdie du heke ne hui bi bamze pogwang ti ye ket nai mi babung pu ye ket ke ponene hui bi de leize sale zaidana rimai tingi ge Salman Rushdie du reuki me gari limbe pela kan ruibe gari ne pungtet kaize pihi mi songa ze Salman Rushdie du reuki ge machi kamera mene rakche teleu gaize chuna lesi ko ro pe ventilator to no me do reuki gumurone mimpo ge tenkhai pe gira kai bege bamla leize sale Andrew Wile lesi ko ro pe Salman Rushdie gu book agent pumui po pe na Reuters news agency ge email ge ro gaize marasam imakle lesi ko ro pe Salman Rushdie pe mi aken bia garam de leizai bam pumgu minaria to shami sang banai lesi ko ro pe Salman Rushdie gu panche ge kene humi sangai je sekamdi de leize rangai de lei zai New York State Police ne Salman Rushdie du heke poine huibe pe tingkum kaima dai pe du tuilu de lei pizine haldi matar leize sale North Korea de ge COVID-19 raritu ngizabam be duilu de lei victory je Kim Jong Un ne danai ka pai ke ze kroze ket ba mai ge sandu pet kalu bachang jinai ka pai ke ze kroze ku tum kam mai ge mimui gum chimbe face mask kaim changra samre to ga benai COVID-19 raritu ngingam lura neuze reibam be hindi restriction me lutu ga kham ga de leise Korean Central News Agency ne mara sam pogai de lei Poyang official ne Korean Central News Agency ge mara sam pogai je North Korea de ge terminal lung COVID-19 rarit pet pezine kabok sangjam be pihig dui baka kene apo COVID-19 rarit tu haram lang pelang cham je kede te belongene apo COVID-19 parik puidu tenchi chak je tengo ngam lu lei je sale Korean Central News Agency ne sa je nai kum kram kege North Korea de ge COVID-19 rarit pet je COVID-19 rarit ne roga me zemna planet te je million madai lak te se le kane COVID-19 rarit ne roja chaidi me mina reaction azam madai rune lei je sale nek de re de dige mi pumsak ibidoge tim chak se rehega me po World Health Organization na medical expert rehugulam ge machi kamera mane phoyang ko big statistics North Korea de ge COVID-19 rate de ge perak se be num tu dollar le zaine bi ge dui baka kene apo COVID-19 pari puidu ngingam ge de le ze sabe num tu dollar le plam ane North Korea de ne ge de re pimik madai ge World Worst Healthcare System Reuki Shelang be bambenai Reuki ramge paknet iberame go benai Intensive Care Unit ICU du kachamne leize sale United States kdeina duina lungodi be dailo Taiwan kdei gu sungkling paka kachei begene New pet pe dui fui Taiwan Strait ke United States kdei gu dui spine tinghum bia ge zai sungkling Air and Maritime Transit kene tebeitu tet country be bamgu leize sale White House United States kdei gu reze de pe President bambekine saje China kdei na punui kdei gu spy dong ramedu duina longodi be dailo Taiwan kdei ta ge reitu rak daze boto ze ten sambe sungkling ge zai tinghum bia ge tu khali be large scale military drill tu ga be zigene mpo kakai regulate ze sale aiza White House Coordination for Asian Pacific issue nai President Joe Biden gu advisor Kurt Campbell ne saze chuna hi ge United States nai China desi shaz kakabok ba me hi ge United States kdei gu spy dong ne kdei re pimik madai gu hindi ne phugai be hindi te luze sungkling paka kche begene ndio pe pe duim fui Taiwan Strait ke United States kdei gu du spy ne tinghum bia ge zai sungkling ge Air and Maritime Transit te beitu te kan ribe mati mak je bamgu lei je sale sam pechi ga be Blessed Club lai song dima ha so ne tingkum lo reaction na zaminge India kdei lungzo ne te be kdei ke chang be tingmik panaka hi chang dai bengi 75th India Independence Day celebration plui ne te kelura anui lisina me lai song ge be mahange tariam rangai zela muile
aipo loriak sna zaminge India Independence Day celebration takura babamze nyang no long ya Zeme student union NLZSU center filgene tatke gule zige hasang pe tu garame major chivanan padyali laisong army camp gene chief guest to zakzo ga gule zai hinge to ba sangze street de puilak pen riame GB laisong na guest of honor to ga gule sale blessed club laisong na sa ze loriak sna zaminge India Independence Day common celebration ge laisong ga bambe lesiki school na kazo singra leizai school ket na apo loriak na zaminge India Independence Day celebration blue is at the hange kacharang kang changket hadam pe pekara nang leize sale zai nai kum ting kum chang na jang kai kana loriak na zaminge India Independence Day celebration ge lesina ramene spy lim hre lim kyabelim parat competition contingent wise bambu leizai mami gya halit pe drawing competition du bambu leize sale blessed club lai swang na sa apo malui nai mami gya halit pe gutariam categories to the group A, group B, group C lalai palam ka chaina ranglia gaira group A ke lesiki pe set squeen ai kru class 9 and 10 ge lesik te meduine freedom fighter rani gadin new me gyak hlit ralei za sale group B ze lesiki pe set stroke ne lesiki pe set te set ka chang class 6 to 8 ke lesiki ke te za ba meduine India med zai states banai state ji gyak hlit gulei zai group C ge lesiki pe set ket ke ne lesiki pe set mingyu ka chang class 1 to 5 ke lesiki te bam duine national flag India ke dei gu pe pai me gyak hili gulei za sale sida ze lesina mela songa bam le ne spy lim here lim kya belim parat competition nai malui na mame gya hlit pe drawing competition ge lesiki school le ne ka zo singa rahang rangai dele zai chugu mena apo drawing competition malui na mame gya hlit pe gya ka zo gara mele ne panugu pen panugu pencil color pen eraser clipboard zai kanang bara me te wang kham rahang ge blessed club lai song bia ga ne pe chi ga dele nalang betu ze blessed club lai song gu president bihya hung ben ne mena sa ze nai kum ting kum chang na jang ka kana kum India Independence Day celebration ge du ting ti ge te kyo za bam lui gum ze department lai ne apo tariam rangai di be lui ne te kelu rahang ge kacharang kang haming pe kham ga rahang kyam gai dele Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne jinai ka pai kyo ze kroje kuchum kam mai ting choge azadi ka amrit mahotsav go tarem kang ne pravat ferry morning march ting cho bo bote ze ter ka samga bi hi ge lesina ramene vande mataram samken samrap se kya pet banking gai lu ze bi ket plung tu pet pe gusba movement pe gai de le ze sale ai ze Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ne jinai ting choge Guwahati namdi gum fu himdi ge pravat ferry ting choge pa bote ze ter kan samga pe taram ge ne le ze pugu twitter ke tweet te gai de le chuna tai lia zaba meze jinai ka pai ke ze kruguchum kam mai ge khadi tong Mechana district Gujarat ke Tiranga Yatra India ke de gu pe pai kala kile ne na hipet pa kalo betariam kraibe tinge Gujarat gu deputy chief minister to ga pe Nitin Patel ne bodi midu ngulu ze ter kan sambe hi ge ko tompui kan jet gi gut pe ge ne Nitin Patel pi hukum bia me to bet ni leze Bharatiya Janata Party gu bodi pe ne sale ai gena na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kinga ni mele indu to dele